Assalamu alaikum, Mekendеш ТВ каналының подписчиктері. Бүгін 26 январ 2024 жыл. Қаласа сменаға келдік. Порттан шығамыз. Қайсыл машина болып екен біле. Біраз механика келіп отырмыз. Медиктен продукт алып қойдық. Все понятно. Механикке печат бастырдық. Автобус күтіп тұрады. Қалса ішті бұлағыз. Vallahi evet. Машина бұзық болса әлі жоқ та. Карточка, марточка. Так, туғандар, солярка қойыш керек. Солярка саз. Болса пережок жазып қойышы мүмкін. Қандай ойлайды. Правканы өз бұлағыз бәқті. Парктан шықтық туғандар. Кетті аз. Туғандар, конечкаға келдік. Бұда қалса 15:55-те рейсті баштайыз. Жаныңдан электробустарды минип жүріп ашады. Біз eski машиналарды минип алып жүрөбүз. Да жоқ, иштешибиз керек. Иштеш үчүн келгенбиз да. Өлкөм Кыргызстан, ажайып көркөм Кыргызстан, укмуштун бары табылган, уютку чөлкөм Кыргызстан. Кыргызстан, демим Кыргызстан, кылымдык кебим Кыргызстан, 5 күндүк өмүрүмдөгү бейишим менен Кыргызстан. Кыргызстан, экинчи менен Кыргызстан, туйлаган тулпар улуңмун, тугармап берем Кыргызстан. Кыргызстан, өсчү Кыргызстан, кыйлалга көччү Кыргызстан, ак калпак элим байырлап, ан сайын көктү Кыргызстан.
бақыт шаштырсын.